Assalomu alaykum, hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın görücüleri, kurs valyut görürmandары, salamatsızlarmı? Bugün 22 dekabr 2025 yıl Bishkek şahri aldıda обменкаларды ананы банкты көргөзүп берем. Доллар түшүптүр, туугандар 87 сом 55 болчу. Азыр мына 87 сом 45 тыйын. Евро 102 сом, рубль 1.092. Рубль дагы бир аз көтөрүлүп калыптыр. Lira 1.80. Videoga like басканды унутпаңыздар, туугандар. Каналды колдоп көрүңүздөр. Анда эмесе кеттик. Айыл банкта достор, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын экен. Рубль 1.08 тыйын. Сатуу 1.12 тыйын. Көрүп алыңыздар. Айыл банк. Бренд акча алмаштыруу жайында доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1.09 тыйын, сатуу 1.10 тыйын. Ихсан ЛТД доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 20 тыйын, рубль 1.09 тыйын, сатуу 1.10 тыйын, тенге 0.169, лира 1.80, юань 12 сом, дирхам 22 сом, фунт 114 сом экен мына. Достор, Эко Исламик банк бул жерде таблону жаңылап коюптур, туугандар, мына сиздер үчүн. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом 40 тыйын, рубль 1.08 тыйын банкта. Сатуу 1.10 тыйын, тенге 0.165. Эң төмөн обменканда көрсөтөлө рубль боюнча Money Day доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 90 тыйын, рубль 1.08 тыйын, сатуу 1.09 тыйын экен. МКС'те болсо доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 30 тыйын, рубль 1.92. Ушул жерде деле өйдөрөк экен, юань 12 сом 40 тыйын, дирхам 23 сом 30 тыйын, фунт 115 сом 50 тыйын достор. Лира 1.85. Бакай банк доллар 87 сом 30 тыйын, евро 102 сом, рубль 1.08 тыйын, сатуу 1.11 экен. Тенге 0.155, юань 11 сом 90 тыйын, дирхам 23 сом 20 тыйын достор. Мынакей ушундай болду, көргөзүп бердик. Сиздер менен Дон Xabar каналы болду, туугандар. Каналды колдоп, видеого лайк басып турганды унутпаңыз. Тапканыңыздарга береке берсин. Бишкек шаары Моссоветтен көргөзүп бердик. Өзгөрүүлөр болсо дагы көргөзүп беребиз.